Wemadoda amaphutha esinawo sonke siba namaphutha kodwa ukuthi mhlambe khona into exoshile ekhaya ubuyele ekhaya kunento laphana emjolweni lohlele kuwona ongayitholi yabona unkosikazi bengenzela isikhaftini ngathi wathi uzodla lo ngathi mina ngizodla lokho irice nekabishi ngamabomu ikhaftini angenzele zona yo angizazi mina mfazi uthatha isikhaftini ebiza njani kodwa bengenzelwa intombi bizothi manje kufuze ngipheke ngoba ngizophatha isikhaftini kusasa hayi shame ovungenza ugogo madoda bathi unkosikazi wakhe akayisho leyo nto lokubala amaphutha ubala yonke into your wife is always a wife kumbe uthi wife umphiwe ithongo you have never chosen but ithongo lakunika yena ubuwazi ukuthi abantu abadla ngesandla saka left they live longer ubuwazi ukuthi abantu abadla ngesandla saka left ba weak abekho strong njengabantu abasebenzisa isandla sa right ubuwazi ukuthi abantu abasebenzisa u-left they are very prosperous mebesebenza kahle into abayenzayo ngenzela ukuthi ukwazi ukuthi umkhoyo wakho njengoba ewu-left nje kusengenzeka ungambukeli phansi Babu Dokotela uthi ake ufike kumina uthi Babu Dokotela angizile ukuzothwala ngiyazi ukuthi uyathwalisa usobathwalisile abantu kodwa ngizwile ngendoda edla amasi Babu Dokotela nginayo imali yakho ngicela nje ukunika into engakwazi ukuthi ngisize engizwe kuthiwa unomuthi ukuthi umuntu agqume egqokile usekhona into umuthi lo muthi ngeke uzophele angikuveze lokhu thina inyanga siba nenkinga yesource ukuthi into siyithatha hleze ngibatshela abantu nilungisa spelling futhi kunikezwa ugogo uMamthembu okwamhlabela ingane uyena kongakhela lo muthi ke lokho abantu abagqunywa ngabe begqokile gogo uMamthembu okwamhlabela ingane uyena konginika lo muthi but uyakwazi ukuthi ubasiza abantu basiza kakhulu ngoba uthola ukuthi umuntu ibondage yakhe kunenye yamathunzi amnyama kunenye ukuthi kwalahleka inzile ekhaya and ukulahla kwenzile ekhaya niba nesinyama esingapheli kubalekile ukuthi sazi ukuthi le nto ufuna siyisuse sikunika umuthi ozogquma ngawo ugqokile kodwa lo muthi usuke u 5000 rand siyabonga